hal ado himmin go karaka panga Allah faren pay ga togono adi sahabanu ni kengule ni kunya makatin kutu bismillah wa in tantahu eti anna gamuni awaya gajangen bidi tabane aha ewa on tabako kalleke kama allati aganda hati farenga nampati kahiraquma khairul lakum kenyam pasaqada de wa in ta'udu eti owo mogon surondi na khari o warna kane ma allati da aganda sagana li faren kane ma o sagana karina dema eti keta jamanga be ya onda ta jamaga be nga allati walam tughni ankum fa'atukum haraga jamanga daga bo mo anta harbane surna gar harbane walau kazurati haran daga bo amma gabo ataran daga bo wa anna Allah ana to Allah ta'ala aw kappa mu'minanu ngari Allah faren jonda halesu okini nyagali aya khore ay aslami nangani kinya gike qoso aya khore kafirunda o yigara ho ko ado ho gawi no gonde asu jabungari onta tumene tumbe kenya pasanda o worni khari angandari ngong khari aw katananga o jamanga bondini anda har bana suruno anda gabo ga haraga anda gabo yo anda Allah faranta to ko daga nadiga o durungo men yini re wa anna Allah ma'al mu'minin hari Allah faran kan tayre garantiya خلاص بسم الله يا أيها أما الأمر يتعلق بالإيمان والتقوى والصبر أجون أنت مني مؤمن أو أنت مؤمن أقولي الله كاتهم بي فارن كاتهم بي كين مؤمن تيمان تيمان كاهرينغا كتانا سو ni sagon kitan di bada anyi metirni balantanya ya ayyuha ya yammu benu kungatungoni qarallabatu adi fare wala tawallu ya seri kama halla kama balli anihu baka alladhi fare magade wa antum ankunga tasma'una annani antara qur'ana di antara wajundin di magam palle koyde himbe ndakoti alladhi farenti kelli gade ولا تكونوا جاسير يانكون نمغنيا ويم مغمي إيغتي ودامغو مكون سرو لا يسمعون إن تكمنا أريغدي مناهغنو مدين أدو هلا كبانو مكة أورامغو كانتانيانا ما كنيا دي ndamغو أنانيا كنيا نغرامغو يا إن شر الدواب الدابا سهبرنا الله تعالى مغا السم kenyani tungum mugumbalinunga albukimu aro tungum konimbalinunga ikunni yemu la yaqiluna inta hakrene to munaha kundungi illa kapano kundungi an salami man kana magasgan nanya kundunga ngafil haqiqa de himbe garinya kundudi asabu khairi antidi alla mi taga khairi sabuda ami taga kisiye sabuda kinyani nyakundu ولو علم الله خيرا الله تعالى غن خيرتو فيهم او اكمنني لاسمعهم انيام كنارغا ولو اسمعهم ان عندتي ارام يمغا لتولوا او ناني امارغا كمريا خيران تيدي كينيا ساوني اغري حله كوي وهم على حال يكون يغبل بكما يندي خوسري غندا كو هيمبي غرام كنارغا خيري وكندي الله واتو او وسرناندا aran tagati hosirenga aga ko ho ga mamugo kinga mani do warayo kibane kidi alla ga man tagati hosri anta hosre mu kontanya na bismillah ya yammu benu kunga tongondi istajibu kunnan jabindi lillahi alla dangani wala rasuli adu farenda idza da'akum bila kebe faren ganda kakri ko dangani imbi ga wena sabu ina gabrandi lam gilis sababiya ngarin tago nyama bali bada ngarin tago alla faren na kakli kata kini andang kri kebe nga kenyi mide kenyi mania nam bir islamiya nan kara islamiya kenyi ngarin tago nyama bali islami ngarin tago dunari tayyiba
mali'atun bil farh wal inshad islami ngar ndagud nadi aha kangu nyagali ni aro hata wasiye hari gro hili kandama basana ho honta de amma ho gari kita ho ganya asugri allah wanda karake mo gadi ke birenga nyime bone nyime nyongi nga bugu bane fi hadratul qudus aw allah warra sirenga nyagali ado khairi aro nema la gara ko tanga dangi bana war jannadi ke birenga tora suma wari allah faare mo ko mun qilli onya kunduni bismillah واعلموا أنا تدقدق أن نجى الله تعالى الله ورنو بين المرء سرين نغني عري صند من نغدي وأنه كمرني أنا توني مني الله فارنga أو كلي كتا أبرا مغسرين سابونا نعم كنا كم كنا برا سرسو nka Allah gama serebe taga kanin ma kellan tade kinya sabuni ike a worono ando kenaga komi go baka anda na mo be sondo men ni kiyama bismillah wa annahu Allah ta'ala ilayhi tusharuna wa akapame katai واتقوا فتنة an kunnan kanu aiwa jarabihinu ya andan kita awa ka kana de fitna woni worni ka kanu de amma kita de bismillah لا تصيبن ana الذين tukun fitna no kun dayemmun kitana ظلموا kun ngatu nyunni agadi ibana kare kare magade kunni fitna no indari i wollo gene kibida ka kanu kunga agana ga mogotu kunga fitna nu be ko na sabu na amma sibangu antana kitana na fitna ngabe ni ngay mun ndame ko mi husire nga gabe ni kin sorta me ko ni wono ko mo gara ko mo be kungo kembe nambane ko ni wono ngande kenya awan kitana awan tana kitana ke birenga am pakale to kundi andu riga kunga ma asigi ken sabu nan bugandi de ke bale golle bure njunu ko mbay agara himbe nu kita an wotur ni ken kane da kharaga du korosi kunga kumpini wono kumpini nyugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ara kun kono dangani adi tunyo ngunde ken na yugo ara misalin kono adi aga hurendi hono kamu gallendi hono wurrandi sanka soñandi aywa wurran gonda lamuru nanti wo bote ñugo bugoni ni wurranga hiyugo sabu dangani kam muranko nganati agaro kunta no kobane o ko hamintadi iganda bugoni jinga ndaro wurranga nda hawo kamu to kono aw geni suide nginde kitelliga on ta dungina tay o ko ana ire aga hintari o hami wadi o suna hure bane nyadi imadunge aywa wurran ko kisini kam ko kisini wala tigena misali kebre ngai buna basati Allah rasulullah nun nyamari imma hobure sabatindi na hankan kine ita gura kenga de basana inna sabatindi na hankan kine iman nakari aganda bange aywa himbe nu garanya amma sibango kunga himbe nu kaga ma hoko igata kuna hay maga kokono amma siba bendare awo sukta na dome kinya haydnar lengi jaka kinin balago amma siban ta kempene akamambane riba yiga yimma siban ta kempene akamambane kencendi hon kutu yemma siban ta kempene akamambane jena yemma siban ta kempene akamambane
ngabbe su dinganta nyana bane anyime anyanu tuindeni iya inde woni tono masiba be wara bate ara be su kita watenga boye ko honta ka surono kadi so honta sorno bargen tadi daban ta sorno bargen tadi naburen ta sorno bargen tadi asu gabe ngono ya nanu tammiwa walli sire maga tahana sugu ya garbani ngana ma katna pungai anna kotul koten gine anna pikiri anna sugoro jingine tahana kesumari sugu ya garbani hillo gande amma wan kara katafi sorno mais sisa nanu tammiwa ma katin gobono ango dépense ngabe lone kana bargen tadi tahana ulu tammi mais so maga million ngani jubani million bilwan jubani anyi ngana tawna gatem bugunde anta harbane sorno harbane aga ngawa me mo be akun gona ngaba kan sahare ngabe ngono watin to anan ngabe ngono jaranda nan ngabe ngono ko an ka watenga donc ko masibanu inyanu tuindeni ba inyam o ga kitengara ni togono mpe kebiya amasibana besu loko Allah khara ko da qur'ana di masibana ni wono khara du mo to kuma de imasibanga ndada anta kempene inyana mbane Allah farenda ko masibanu jajande kuna yugo abbe sura kunya um payni togono ntanya na am antanya na hi khore la khara kon har bantangitana ngaduna kondi o ga ni hayni togono amasibango odi suktana Islam on kariya anduna kisi mogosri ara Allah gara kisi mogosri anga kada Allah gara kisi ni anda ho kore kisi ndi ngaduna yime honne hede honne Allah wa mun da islamin duna khana yansuro kinya sabura ara kisi mogon kanda bismillah wa'lamu anatu anna Allah ta'ala yanga ngata yakoten tunganyeni an kunnan simme birambe an kun islamini aga tunanuni aga Allahun tanneni makka munyenni au gilla gallo onta gonda aga kanuyenga aga logonta gonda aga logoyenga aga nikanna yatakhattabakum an-nas kahirun namagari aga jibiti parce aga gabehe na gari ga bane na gaslatunu ulani ka o ma warre bununda nan tanga hikuna nan tanga agani kundunga kota nyugo makka bismillah wa awakum allara qauma min madina na gayyida madina ti de mandinga hina na joppa badri ti malikanu warajakakum allara warjaga ti hosenu na qaniman diga ndagara qaniman madiga sirra hina Allah faran palle tahana gajagi ngandanya kahirinum pobe ngana kiti agana kapameya imengo bakka kamuni na labi agati lagara baraja nguna nyime duna kalle har banda kina kayni mamma diga sirra hina Allah faran palle nandi himme nakiti ona tagane o halalen ni adiga Allah faran yada sallallahu alaihi wasallam bismillah la'allakum aw sinankum tashkurun agan Allah neman ku fa qasimme kuyi agan simme kuyi kebire ago Allah neman ku fana بسم الله يا أيها أنقودي أبو لبانة طوين مروان بن عبد المنذر كون تاتوني الرفاعت الله فارن داقي كويا غني نديك بني قريظة ara wuccenya no tampille do hokota wala bitu tammi do ho awa bira kebe hinga qoto ido menaga bani qurayzan kunu mange ngono ka'ab bun asad aywa kengrina sigi ada islama ngara ikamaati yahudiyanu
aga watu keta hinga o mogobe alla faringol lakenga ala sere waranalli kebirenga ogo kota bede aga suwatu kebirenga ankunti khamo ita kenni kallen kwa kebe ngani kananginga ati basdari ke kalle gani kebe ngo hinu sikki walla gawre aga na gassa go mutadi iti bismillah ati on dunge yugo keda ona tongondi on to kida halle wallahi aqul ngo suda annabi yimin nyani wa kifari nyani wallahi angu ngatu ammo on suwo aga tawretandi kebirenga kingandanya aga horengo to ka maga aga naburungo to ka maga aga remundo aga yakunga aga maga to ngunyani de akalle geede iti on takedi bana ga kone ati hillandi halumma naqtal abuna ana kebiren on diga oy mekari on digo yakun kari on digo remun kari wanyime kebirenga o wana digi kari oy men digi kari kwa oy besu digi kara anna le munda nyakun kari kebirenga o kante ngo bakka kata muhammadu ya ka hanto maga anna ka mundi oro sinta baka kebirenga basana honto halle ho honto halle nanti kumbani halle muhammadu ga warni awa kiti oda tikenga iti ankin ti kamoge ya atinda kya konde iti kebirenga o nya halle o yime garore mundu ya kunkari oda mani bire khari aywa ati kya konani basana kewre ni maniya o ga makenya o ga nabu awori gana aworno re mundo ya kunya ayunya na komi ke o yime gani karta wanaka o yime gana bu hana kara kemda nganyime har sawa munda ni krika tegra hana be kida mina dunge kenye dami ko wuren kenye adi basndara adi wuro ke ni sibiti nye anga nyini nga simana o sibiti daro en sawura muhammadu ro sahabanu inta honya na oya lenki ala ngo ken simana kebrenga ona sibiti awa kebre onyan ka wuro ke kebrenga ona hoyugo nya kemi go butumbu yono muhammadu ri edi kebrenga ona sibiti mbonondi kendewa angini me watu himbe nugara sibiti nsori honu nya sanu punenga de honu nya grim parenga de mo kebirenga imagum kenkadi bo be tonguni maniya konne nyime gara himbe sede serna ken tonga ngasi man lengi de sibiti nyi muhammadu nda o sibiti ko sembuno dina oda anga nyini imo ko surin den tagga jangana lengi o ku sabura anda ka ngara ndiga debe bera khelliga kun ko ta dare nakin na don ta on kini hasa kina ko nabi sallam mentai ho hon tiro mena ke ko da maganda gajengen bane nan di ko mi inillahi duari kin sabura allah ilahi dun subunondi ila allah farin jamba ona kare kin lahi dun ho hon tiro mena nga kendi mogosu iwatu serndambe begani o kota darake awa darnoda oro bakana pesiri buroke na toy mogosu ndehe ni mewi ndaro ndago mbono ndini sere begara kininga do kendi gati yahudiya lahidun tay kebire ngaiti wana abalu bana ona kenki wana ken shawari o hinundi kebire ala kenki katiya bela me gara wari yungri katai awa yagarundo lemunun kanu awa iriku abulu bana awa jondi aywa faraqqa lahum yagarundo lemunun pinnelladi iti abalu bana angeni memma muhammadu ganda himbe koni ora ondunge taywa
ati yaho ngati dangani ati laqendi an himbe ko khadungi ngari kiten ati kunu yani ana dingo kenga do ken wurini awarna sukari abu lumana tatun kunati allai ndanke digame be ngara ko adi ngara golle be nya sehendo golle tabana irin tirniti allai alla farenga na himbe ko ondungewa ngati laqendi yaho ngani sahaba nga alla farendi ngara ni na lo debendi nge koremo debeke lo debedi ngonna sehe mo ngen tla karina taguman je ko ni kunda himbe ga wa ko ini nanti awa alla faren qallil laqentaliya atingaranya bane nda tunda alla jamba nda alla faren jamba ngaranya bane men balla awul bana diga adigaro killeta nay amma gari kata alla faren garde ara alla faren do kuren to bani quraiza ari madina adiga misirendi ni du siti misiren gonda manyugo ya ati jamanda serem magin ngasade karin to kono ngara himbe nya alla yini me watu basanda alla di faren jamba ngama ya ko ni kebrenga alla di faren ngana ya himma kebrenga kinyeni igamo ya himma yime ga mobe gasrenga ini nya ke mogodi khibaren kinya alla faren ngati abu lubana aburo debenta tibanenga amagari haren sagandiko asidin tengo misirende ay meri du sidi timanga ndi wasa ati arahin qotondi agani telemuni ke nanti na alla ya hamundi maganya dabar ne kenga neuke ngake ay megara hin qotoni nanya kunduya ay megara hin qotoni keta nanya kunduya ke birenga nke kanta wasanako ma alla gandati na wasa yani ara hada keni unatu alla faringin wasutuma hayra kenya koyoya ikewo odu alla naga aganda qoto o magati o jalli nige la ike gana himbe wasaken wase igana himbe sidi ken wase igana himbe sidi ken siti ina himbe wasaken wase kada ime blaga diga nan diwori du siti anyirni katinge ina ya ran kinda ngode alla nya hama o ya hina ma ngai mega jalli nge ndi agana ya mo be keta ngana nda wasana alla gana tinna wasana wasa kini tuinde kata yumaton suka ngondenga akoto mo kebrenga Allah sallallahu ahinga ma Allah rahinkina yayi hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum arab bitot tuminya kemu wadi asidin dengo tamaron gurdo nga honuti bitot tamido ho awa krisen yani dullen do tampi maga ma tarondo annaka munde ataronga ulungunu konni anyirno ya gani medi ayya ken worni salli waqti nga awa wasana aw salli ni kenga nyeme awa sitina qari kebrenga atubun ayalli nani alla farengo musalma kompendi kanana nga alla farin giri kana nga wosoyni aya kante an soyni mani ardan kamben soyndi tanga ati ila abu lubana tubulika ya garanti nan diga musuna ngaran kadanga alla fare ati yahu ati diga kenya andal lungana diga kenda bari ken noqoso musalma sigido awa i dungutul laqenga awani qanne waray adi kenda hijabun ayanu marihina adi abalu bana nyagali ko alla ran to gulliga hakeda hijabu kenda hijabun ayam mari ken wuren mani yagaren kanneni lawranye arani ke marihina kinyina ga sigido dunkutanga na gangu na kada kembal hijabul li halle ay islam yagaren ti to kono ko yo nan gangundi ma wandi wuta daga kanne mo ko kenta nyama parce que akanne ni lawranye ati ke ganya bane misire ndi himmenu nga wono kanana nga esu girikata abu lubane wo jurumuna di wa sumbu sumbunu wo digan surun ko na daga ni
onan ngasa ati ay kharin to kundu de ngi ko ni himbe galinda alla fare nyime gandari wakati be ayani ngasa kinya linda ille nga kare alla fare lina wasa anya kemo wadi kimbe ganya aken kallenya kemo wadi ngo aya ke yanga aken khibare ni agara jamba be dabari ngo aya ke yanga kinya di anta magimu amma alla farendo aywa debe dun ko kalle do bani khore bani khore ke da aga kumbunan kumbul laqil ligandengo serenta baka bani khuraza ke birenga awa iqaje ila farenya maryam batu iti ke birenga alla farenga na kite be idunge kinga aywa alla fa sallama ke birenga ara kiten kini sa'ad ibn muaziya kenda ni awo mesiden awa atlise nyugodi ya kenda ni saadu ajogintengo parce que ni to kureke di wo me bununu ti bundangu do henunga honu ti ajogintelli baka iga buga jallo qabe nan dangi nan ga khaybara hon ta ajogintengo do kembate ala kulli hal ya garan qasen nyugo wono min aslama atlisenya ma aslama qablan kinyani hatin tlisenyani ani jogin ton jarana ato ni rufaida hasabatan ani anta musori kana ko ga jogi kurla kana aw sahar lona nga awan to gon jarana aw hoy lonay wa ti muson Allah maga ani kentil senyu go wure a jogi de fa otiya bihi wa ido am muazuri sa'ad ibn muazuri bira ke bi agari alla farende kaneto khagrinan sigi aga yumangenda awa sahaba nun girnan sigi inna rasulullah iti alla fare wallaka amra mawalika aywa adawo aywa an karun gon pinkinanga annan kitadi sa'adati kebran nge kitenga ni kebe ya bani quraiza ayugon sukari anna naburen sutagandi anna lemunun do yagarun nyamana burunga kiyen ge kitenga Allah sallallahu alaihi wasallam do ati wallahi saadu am pay gara kite be kutuke kyani Allah kitenga kam batunyere kamma aha kebrenga Allah nyera kyako ni am pay ga gemuti Allah ko ndi kebda saadu gara kebe ko rana kemmo wadi kamutu mi do halle yugo irari na le kumen so madina sango no kube sisa na sokoro sino lemun do yagaru na kunya komenga na buren takandi ile sere an kananke an nyumanke ngana irini an dina nyumanke na ngirina sigada an kemti basia ko mu li sayyidikum Allah faranga nako anji sahaba nunda ka giri agan sigi aga nyumanke nda Sa'ad ibn Mu'az Allah faranga mi ka qurayde ay kidi yumanga on kambanga de mi Madina yumanke nyugwani kabila ndi aro tawra kandi inna ngirnan sigi adangani kemti basiya aga yimena ko mera on siga da kemti basiya ko be on denia akena di kagrinan sigi ngana irini akenya tigande akena ga warai ngaga yimena nya doron ta on sawura maga yimena ko mera angaba darne kundo ya girnan sigi kemti basiya nga yimenti qaranyinda la kenya tigande no hinlo no meri taban لسيدكم بهذا اللفظ أغنى كوننتي يومان كني الله ياي نعم يومان كوني يومان كني الله ياي أغنى تنغني كوندا الملك يكون ملك في الحقيقة الله يعني غامك كبي أن ننتي سيردا ننتي ملك صاحب الجلالة كوني كنا في الحقيقة الله يعني غامك كبي أن أكو كمدا صاحب العظمة كني كوي الله يعني
ga makka bi anna kwan pan kamanda kin mo yan lafzu sayyidi kadam bla kata ko kenne kin anda gemina kin ko Allah farenda kin Allah faren ko na ko Allah faren pay gara ko i sahaban yugo da na akri bi lafzi asiyada na akri yumanki angana ta anna Allah faren kri rasulullah ibe nabiyullah kinnan kempan kinyanta ansuronta dinanta anna de sigidna muhammad bire nyugo nga o nana ton koni bire nyugo nga nganandi Allah yani sigidunga kebe anta gemme anna hotana kirkenga anda futa haqiqatan Allah yani sigidunga ayani malikunga ayani sahibul jalalanga ayani sahibul azama ngawo gemme anna ko me khire ko Allah farengara Sa'ad ibn Muaz kirim gobe as-sayyid o gemana ko me khire sunnan kitabum pakani sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Ali sayyidina Uthman sayyidina kaza sayyidina kaza sayyidina kaza ango dungene tini kun sura bidi anya dabari kun sura hubure nya dabari la Allah faran ko na gomba ne wanke makadoro kemba ne iyo kin dondi Allah faran ko na gomba ne wa makadoro kemba ne kembale komenta tini komera sayyidu ago yang kana ndo gondi siyadatu wasiyatullah ati kunya na bani komen siyadatu ke lahu haddun alla siyadata mutlaqan ma ma'u hadd kesreni aha me kenta kabanan koni kenta gemme ay kem ngo angane kem koni kenya ga mundu mo wasru ngadi katambla gati aro kutungo kapatoro be nga kelli kenga abane to be gang pasuka kenga da nabiyullah rasulullah koro kenyi mina halle seresu ngai me har hokro segidu ke anna duran salman to ko ni kenam fasad nan tan segidu ko ni kiro ngina to ngi wakatu ya bismillah wa alamu wa anatu nanama agana burunga ada garemunga kesu jarabi duru aga dangani andani awornan do lagra hinunaka odo kenyede wa anna allah anatu allah taala barajengo anindin azim ken qorengani de ya ayyo yani kem baraje magasi ken nam fatide ti allen khibarenga de tanna buren khibarenga de maga jambanya kun sabura de koy mogobe abalu bana garanya mogobe ama ke dabar bismillah ya yemmu be kunga tongonni aganda kanu allai alla na aywa hatam panji nyanga aga dangani ana ga junubun nyampa ana kafari aga dangani aga junubunga ana kafari aga dangani aga junubunga Allah taala fasangun ta on tunkanyen al azim ken qorengani wa iz عظيم
بسم الله وإذ يا رسول الله ينجن برنسما يمكر الذين يعني بدر كوتا نيما قوري يعني نيما قوري وانا كن سما هنا يعني تابلغتي وكم بونان كم بينان كجدينا نتونين مي كوتا يودانغي أنا خمو كن كوتا كونسكي كون الله فارن كسدي الله يعني diken bire yamkuru bika alladhina yamunye dabari buren kutunuti ange mahalamin ya kafaru nga kafirago imme war kompendi dari nadiwa inyi masalana nonye yo mengalenya nanu ka hana bega tage makka o kenka yani kenga ira togono kini o sere qasun ka hananye ni masala no o men galu ngana ya tono ken sabu dangani amagri ago kemmo wadi ma alla faren dangina tono khalifa no kunna wadi dangina tono ma muawiya kengo kine bun abi sufyan ken ta gonte ni sham islamin pankani leno ken ko tandani ka ke khabare ngo zubairu maga al abdari ala qobo kemma kame wujunu dirhami na kahum misre awodo alkawan no gambagina kana biram qobo kan qobo kagum maga mana mundi maga ina kini ken goni joppe adalla bi le khalifan kindi wa kappa misre ngai wa kappa be lengi alkawa misre ge alla farem pakati no kube to ngani makka dibensu aswo misre ker lengasu swadi killu wari ganga buro kuma Allah maka yo kene baytu darun nadwa ila me warino Allah faren kanema bismillah la yuthbituka e me war kanne timani hoti abul bahtari wana siti na wara kompendi ay gande waro na kamado botinenga aha sede suntarna kama kina irembe ngalenga igire worondo ronyini yu qase nyugori itantarno ara najini nyiramu londi ay tinsigi kello igeni yu qase ay insigi kello de igeni yu qase nyede inta konton here ige magade i waraye yu qase waraye sireni de itallo aro iblis daiman andai maganyetini na
Allah faren kiyendi Allah faren konturunga anga ni ayili na ya Sheikh Najdi Najdin Qirsi Najdi ogot no kubira Saudiya lenki nanko kumban kore nyuwani e kapitali ngoro no nyi wa i wahabiya woni be jopere no nyi صدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم على كوحد سهن دني يطلع قرن الشيطان من نجد تي الشيطان بنو بكا نجديا الله فارين أقول وإبليس قال الله فارين كيندي أما دومي يلين هنا الله فارين كنترونا ما غنيا في صورة الشيخ من أشياخ نجد يعني بزتهم وهيئتهم وهكذا يراكلين يارو محمد هينيني ارو كنيو كمبانغا ona nyana kammo lenki koni ona kachi haday or himbe gana bu lenki koni ken ya Muhammadu hinni mendenga ko menga lenni men kini besuru kallen koni himbe nda himbe koni da abul bahari kenti ona ngi wara ngani kebeya ona siti na wara kompeni na ara kenti gai na wara kasonga laqitu na ne ayiga nimba ne kinne ebulu sati gu wara isre angenta tu asirungo mowe inta kontono here na bundi aboy tikeni tongi bismillah أو يقتلوك ما أنا كري أو يخرجوك أبو جهل لكن كوني ما أنا بقولي كن هشام لكن كوني هشام تيجي وراي أنا ورا نيو من كما نسمع لباني هذا نكين يجي سمع لباني أتمرو na نيو من كني بوديكا أنا ngari ke to wankali ati kuna ko huburentu angunda to ay nene ngali mo be ara dibe mburu nangum maga awo ke ngalla kata sireta nay awra no subunondi aro ku ngorna ga kanne ma worna su karede e dikeni to nga on tagi khalle ke ma gi khalle ke Abu Jahal to na kari awa agina ja qamo akalla qamo aga sure mengene aga su ko ngene o su sere ngene ona kalle qamo ona kari kununga ana kari mo nyakoni inda himbe ko awotinti ayike ta usriya basa ke ganna ya asrul lawtin kundu ina himbe ko awtni ayike ganna ya asrul lawtin kundu ita kenyi me qamo oni ati aha a yoni wara yelli gana dibe ke sumba no sunu mare muyi wa hay qabla o qabla be suna honnan kay kini be suka na honnan kay kini kebirenga ona ka habe da kengal li kimo kini honnan kay suya una diga sagara kenga runda ganda kenke kun suka honde mo baka ina ka hangutu dome na wara dome kona karintari so na kari hashimran konni kompalla ga bana ya quresinundi irantari qablan su ya amane liga na ken kardo sedabane iqempan sunia qaradi antuwa e sedabane dia quresin su kone ma kenni hembita harbane nyuko min gabe ngosu maka azi ke ya amane ya warayna pasaka suya Abu Jahal kharanya kundu isangi kengama iri mo surondi ho gani yagambane qabla zuri yagambane bundi na ka hasren kine igimu urobe di idiga saw Allah faril akan anda penke o worno o wakali kendani e ho yana Allah lewa malikan qari Allah farenga na kara nanti ansarun gemu kene wa Allah tinna kanda ti annan buku anan diga madina ani kuma ne kay adu Allah luzun yadu
aga kongo shuaibu aga wuru aya kamo Allah tariga donc igunta diga na Allah gana tanya kutun diga ta ken dunga nga ma ken Allah dunga nya duko kipale madina ra kay munya da dalla madina gonda bismillah dalla ken sabuni sahaba no benu ngana tambe awti kadiga madina nga yimi mani duko Allah ti ara ko abubakar Allah fare ngam mundu namma mu ce mahimu namma hina mun hoy ko mun namma ma baral ata ndanya Allah ri fare ndu ngai ndaballa ati ngam mundu namma annan sigin na nyantar lema indiga dome inyatar lema mosri ati lekazak ati kinganda inshallah anga yin terlema nga mogobe tangu terlema go akutinga beni o bagari adema seti hono e wa yiga nunga worno yukubenu di iga worno giden no woni mogobe iga wucce be nya giden di ara itamsi gumundi nagana nyamari bo kendo tamso ngo do lakekeno tamison tabate awo tabatum burun kana anda himbe mugu aworno girendi aba konida ida bito sikanya giden no gondi ara Abubakar burondi bu nani ko lakenga Allah sallallahu abu nde rasejurangutu ikitempaga na wara isu yon kolankama aw yasin qarana kata fa aghshaynahum fahum la yubsirun na wari isu yon kolankama ima bugu sero masoba kien taw yenya ni wundi anda kenke ora kanema ati ali ati kenan saqi teken kama asagu ari ko han kwai ati hontan kitana inda non dengu akawno mi go kankene illenga kare kien taw yendi wundi mani seni ke e awanyi meyo ken segara sere sukita badri kota ken sukara kahiriya iro kenan kaba angen sagoyenda ngara nan diga Allah farinya jambantangari ken ko banasiri kala kahiriya Allah gati go dabare bure benya awa kebire amani ke halle de ikunge kallenga ikeyo kallenga ngala gar ko kalle Allah kallenga o ma Allah faran kita o ma Abubakar kita Ali wino Allah faran ko hangure ati hontan kitana ko gantalanda akanya ke mogodi Ali karamallahu wajhahu sago en campagne ni yo mona serebe kari sago ken sakuranga sago en campagne ni nga Allah faran kana kanu en campagne ni ar asang denga honti kitana en kana campagne ni kembali yo kona ngini mem ndanga di honti kitana ko wandi zanya menda saka angani mo wurna ngadi honti kitana ngalla e ma wari yon kulande su tawurno e wara wari yon kulande Allah antandiga kina gora kimba legiga kina Allah faran to goyre iranta ya ikonta ya kembali ke kani ra honsunye Allah faran sirenya ni mani sabura Ali ara Ali agani digana ari honsu kina Ali qariha su ganya maka kembali serebe ti wan kalli Allah wa munya nan kisin dikenga anda honun dara andi wora me tan karage ado sino sikki awu makka qari hanga be na maka sawra honun ga be na maka magi hayke suyi wo gandai maga igo kana wore warna qari hay isa unden daire munga isa unden di yakun warna qari hayai ken suri ni hay ni mbahe may hay kesuya o wan kalli o ngena ngame iso ngena akum bem pakene wande qari hanga wani na wure nga kangen do gore no yirame aro sawra o hono ara suko aligida ulani ya honiki annakide ko mano ko ngani hale magati a wurdo honuma
lakin dar awurdo hono andar ana be so kallen to hono Allah faren suroye misalin dai atle mun ta ko misalin dai kaza bismillah ويمكرون يكون وهير برون دبر نتانكينا ويمكر الله الله تعالى قال ويتقناتي هير بروكيا والله الله تعالى خير الماكرين أياني هير برين تقنا نسرين عليه بسم الله وإذا تتلى آياتنا أنغان دوغو آيان قرأ عليهم إكما قالوا إنتي قد سمعنا ورامغو لو نشاء قلنا قانون لقلنا مثل هذا قوي مروكي من كوني نضرب حرس يعني مدينة كتاب لك وتاونو كان دينا ديما ويانا كينيا كيك وتانغا كونا الله فارنك سندي كونا ديما الله نكسنا يعني ديما نانا بسم الله إن هذا إن تيجي قرآن إلا أمانيا أساطير ما كنت الأولين. حنان دعنا ماني كم باني وإذ برن سما قالوا كافرين ungati اللهم ya ukama إن كان ke هذا awa muhammadu qur'ana ke ndai هو ke tigi tigi ani gani tunga aga giran ke allai ke biren hadan na gire yang kandi oku kamma gilli kamunga manna yang gangkate kinoi ken torante gani o ken pasunuki kona ke ko ken nadru bane yana ko bun hars aha yani ke andai tunga allah gide nyaka din kamma abu jahal khanya konni bismillah أو إيتنا man nalloya fi yangan qateya awa ken qorengani وما كان الله ali min ken torante gani alti allah taala manya ليعذبهم ange ngati ngati awa iridu langa tunga ndey ki arno kunya kundu allah ma kontu allah di jabi ati allah manya iga wo aywa yangan qatana ti kemmo ya وأنت fihim na yanki ngidi yani ndi tokanda yokoni dulanga me allah ti ndi tokanda bane wama kana allah ta'ala manya igawi yangan qatana nani kun wa yastaghfiruna iwaqafar gesum ndenya na kaza donc yo ko ni kun hinu hilya donc batte mo ko ala kulli hal allah haygar allah farem batte ko kahirinu iri kahira onsu iri hilla kapensu iri allah fare konda onsu angenga wodde beke ndi to ankenda e allah hon to ko farenda mawa ko ndi to kanda kahir non kane kebira ho to ko horade ho to ko hora ma kana allah li yu'azzibahum wa anta fihim nangen to ridi allah manya ga wiya ngatan abadan ba allah la dan fitikenga antu aziba umatan illa ba'da khuruj nabiyha annabi min na to de bendi ina jama'u go yanga kata kemanya hina asudi ibaka kewrenga yumatonu mutoko harunda har ho buri nyangano na itokono allah wi tokono hina kinya sabun allah farenga bugu badiri kentana asunya kempalia ahillani na togo iwe istighfaru nyana allah farinti yanga katana غفرانك كين إني توافون ينا نونتيا دوركنتيا ina boru nunya sumbunu ina kunya kunu ikatini kunya nga kensu ka made wonna غفرانك alla owanya he mundunu kendi game sabura tin takminiya kinga kon istighfaru astaghfirullah konni an han astaghfirullah konna nan kamma gilid nariyere an han kamma waya kahir nunye waya gara istighfaru na hankita dunadi donc islami be ga nanya kendi ga kinyen ngati tariqa ke zikrin gabani de nga zikrinun su zikrinu isikaniku kahir nun be gara istighfaru na hanya kita kaya bismillah وما لهم أتمنى دعني الله تعالى كانت يانغان قتنا أنكم بوهله من سورة هنا تيانا
وهم basaykunga يصدون inya igo faren do islamin kabana baka mesidenga kem poromantengani وما كانوا inati to ko honi yere islamin ta salline yere ina to wokinya na Allah faren anda bugo akote Allah gaririga allati kumma ka kafirnu kumanya أولياء mesiden kamanu ngade ina ke konni kundunye إن أولياء mesiden kamanu manya maganda Allah kanna nunye ولكن ngasa makkan أكثرهم ko poga ben la ya'lamuna inta kentu ikunwa sima ikunta simane hoye anyo hawanu maga anyo kismanu maga ora qiyamutu halilla batranye dina dunke kenya ne batran kanan kenga an kunta kan harbane de iti tukuni mo salli gandai imo tawafu nyana tawafu gandai i tawafu mo Allah tikenta de i sallem mo ga Allah hakin sirina wana mu wa ma kana salatuhum allati isallim mani إن البيت misirenni إلا مكاء ma ganda ni fule futi nyanyana وتسدية ado so kenya ni sallinga ima kenkida ikunya na haragu na nyatimine ndo sogondo fule futenya igo hosre bane be konni sugende kinya na ofrana ka gambala ku tembo hosre akendi mo osu Allah hay gati iri tono kendiga amba ne sire konnen sauda bismillah فذوقوا ibrahima العذاب qarayanga ngata entemude بما badri kota joppe kenga ti won sabunga كنتم aganye takfuruna ko ken kafiraunu إن الذين yemmu benu كفروا kunga kafiraunu ينفقون كافرين أموالهم وإنا برون نفقنا ليصدوا وصابورا إنا سرون عن كبا سبيل رون الله الله تعالى كلني فسينفقونها إنا برون نفقنا دي ثم كم تكون بل نفقنا دي كوننا النمسايا عليهم إكمنا ثم كم يعلمون بل إني قلب دونا دي حرب عن يعني أنت وصل تكافرين وإنا برون لونو الله كلهم بنين لقنا إيوانيانا دي ngay wonni misinadi basabu yimen tasrono ila jopa gili Allah faren kendi wodi kota Abu Sufyan bane mercenaire wugunu hili ware kanya wutu Allah faran konturuma wugunu hili go kara man soro arbani bismillah والذين يمبينوا كفروا كونغا كافراو يحشرون to kahira gundi karaken kamma yukun kapami إلى kata جهنم jahannama ila gara ليميز الله الخبيث Allah subhanahu wa ta'ala aw kiten kutun lagara man sabuda kuda ina hobbure kingani kafira ko ngene kem fatan من panci الطيب baka hosire ni kingani islam ko ويجعل الخبيث Allah na aywa hobbure kenya بعده i yugonunga على بعض ani wara me kamma فيركمه na jurumu جميعا ba sugunya jurumu rabane ya hobbure mbay ani waray dura hina juruma jumra kuni hayanunga kuni garantunga kuni jenanunga kuni hillakapanunga kuni kadikutanunga andat la waqti bi anu sunya jurumura bane wayaj'aluhu kebirenga ana kahirin suka humantenya في jahannam جهنم di araga may yahay kutanu bi maga أولئك kuma an kutubun kutigitigi al khasiru الخاسرون. wa an kasara قل ya rasulullah yangil nanti للذين imundangani كفروا wa kafira abu sufyana adu ikutu akida ngani إن ينتهوا tinda hati kahira ungana Allah farenga jangen toko يغفر ما ti Allah wo yampene lahum hondi idangani qad salafa. himbe ga dangi igara golli bure be nyaga benni de ngai ga ndai ya heba iganda islama o na farenga jangen toko no ti Allah ti ya hadi وإن يعودوا akida inda sagi yimina ngaja فقد مرت سنة aywa ti hananu الأولين nganya mo be kim mo bani yani de yani iwandi mana irantanga iwi halakini ngai nda tummena islamawo iya hay hoburen sudi do ke ko ni makka kahirnu yada mi harsa ken diga bani yaw ko ni kutanan suda angana sagado halle ya nan tugondi Allah ya hamma ngangati anganta tummena andi kana kaniya ayo himbe gada kutan hananun kita kimmin an kane de bismillah fa in وينتهوا فقاتلوهم kebiren islaminu qara kafirin ngaja حتى لا تكون mahilla kappe فتنة gantanyana ويكون الدين dinan nanya كله asusu ka mandin لله. nanya Allah jatin sabu dangan gebe jihadin yana qara jihadin ya ma Allah tanagan tabbatin
فإن انتهوا إن هذه اللكبنا فإن الله قالت الله تعالى بصير ذكرن دانا يني بما تهم يعملون يوكين قولني فإن تولوا إن هلا كوي تمندنا فاعلموا قراتو تيجي تيجي أن نجى الله تعالى مولاكم أياني غد من دانا نعم المولى ديمان دانا نصركين يا الله ونعم النصير بيسان نصركين يا الله أرو ديمان دانا نصره يا الله الجهاد نيكم أو جهاد نيكم ورا كوني نكاهر نكرهنا كتا الله كم بالله كتا سغلنا كم بالله كتا غجينا استغفر الله العظيم بلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ومولانا من الشاهدين الله سبحانه الله خيرك نولا ينتقو نسني بين حلو نسني بين كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما وبارك وكرم وشرف وحنن عليه وعلى آله كما صليت